Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong Ka All India Congress Committee kalathung yo uba Vincent H Pala como president bathamai jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee balathung ru laingut ki working president kata ka kong Amprin Lingdo MLA ka East Shillong Umarthon Sangma MLA bat uba James Lingdo ke AICC kala pediang ru ya ke jing no kam jong ke kong Amprin kum ke secretary jong ke AICC Haka kerwa khubor General Secretary ke AICC UKC Venugopal uloong ba uba Vincent H Pala un sedang menteri kamno como Presiden nado mentahi ke AICC kala ai kublairu ya u Presiden barim jong ke MPCC u Dr. Celestine Lingdo halor ki senyang ba ulan no syaka parti Kongres Laban kedau ba uba Vincent H Pala u Dairu MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency baru na sajid ningkong kumu MP House Nem Arajar Khandai nangta House Nem Arajar Khatsau bat u sajid biang hakasin kabalai House Nem Arajar Khat Khandai